Vo in September ni somni panga sang ni somni panga ni ngani ani a thlir tu lenga thlatu te chipai le vekule Trumpa'n Middle East remna omnan rotna point somni pakhat asiam by city la rin oma tunlai chu New York khopuya UN General Assembly voi somriat na nei me kani a UN member ram zasum kwa pathum palai tile ram shwai tulok an fuan khoma Israel le Palestinian inkar boruak chu thupui bera an nei ani deuh bermai Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le anupui po he UN General Assembly tel tur hian Ben Gurion International Airport Tel Aviv atangin an thlok chuaka Airport ami za somnga vel lopung khomin Gaza Strip pa indona ti topa Hamas hoten mi somli pariat an shen bete chhuatir dan ngai to thwai turin an phuta Prime Minister Netanyahu hian UN General Assembly a New York a zertov ni zingdar kwa ama Palestinian le Hamas chungchang Israel din hunte tlang shek shokin apuangang Hetila hian US Special Envoy to Middle East Steve Witkoff chuan thole nia US President Trumpa'n UN General Assembly thu asoi nu a Arab ram shwai tu te mu in Middle East a rimna le muan na om theinan le Hamas hoten an mi ruk pole shen be mek kidnap hostage mi somli pariatan chwadan tur te le inka haine dan tur te asoi puya Trump chuan rotna point somni pakhat asiam ni in Steve Witkoff chuan asoya masi eng ang tak nge puanzar anilo Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel ramachwa san malukin Hamas ferfiak ti lomman reward pek na turin engtikong zong ma in Israel chuan aram chung rilailia Palestinian hote independence kan pedon lauti in khovel ram shwai tu tenor na wangin Israel chuan aram himna ti der thong theile juda nam himna atana hlo om siam turin engma antidon lauti asoi chiang le ani Netanyahu hian Syria ram president thar chu ram inlai chin siam thar turin mai chana bia katuma ahunero puana nilo Netanyahu hian avoili na tan President Trump amule anga khun khan taka thil an soidun nuwa Israel a ho in chumi huna khovel sha ta Israel tem Palestinian an mole an den hundik tak apuangang US official chen khat chuan Israel hardliner sarkar durum takmain Samaria le Judai ram le Judat in ben belna tur ram the tharan tum chu President Trumpa'n RMT puidon loni in Politico News chuan asoya US chuan True State Solution chu ramdang angbokin apumpuya mase tundin muna ero Palestinian independence pompui thot chu trulo le Hamas mi firfiak te lom turle loman pek na ang chau turani ti in khovel ramdang angin apompui ve du ri lawani Trump rotna point somni pakhat asiam chungchang thu hi Saudi Arabia chanchin bu Al Arabia News zia kani Hamas hote hian Gaza khopuya tunkar Sunday khan UK Canada New Zealand le Portugal ramin an independence an pompui na thu an soi nu loka Gaza Strip a Israel sipai te lo chan pui tu apu kok tu ti a Palestinian phatsan tu an pu an man te chu ko thlera mi puitam tak mu lain an mai tuam sakin an kap hluma tuna mi panga te chu Israel te chan pui tu an ni anin puang le a anum dan tur ngai tua mek anni anti hetiang Hamas che dan hi Palestinian tam takin an thlop lain chen khat chuan an du lo hle Gaza khopui hi Israel sipai te chuan lo chwa tumin kilthum atangin an hwal vek to a Israel hian an sipai division thum lai chu kokirin Gaza khopuya Hamas hel sang ni changa sangli inkar akoto patang te chingmita thian fai turin an zim tot mekani UN chuan hetianga Israel sipai ten Gaza khopui an lo chilwai chuan mitam takin an thi phale dona ni ti in dona ti top turin Israel an phutna sa hle a Turkey President Tayyip Erdogan a chuan Gaza a indona omlova Israel te hian Palestinian ho te swata ten faina aneni ti in apu chle Russia in Ukraine arun khan Mariupol khopuye inkul Ukraine sipai battalion in pedu lo hardcore Ukrainian sipai sang khachuang te kha tukzal tumin abeina sa hle a khovelina dem lui hau silo Israel ten Gaza khopuya Hamas homan khoma ansung nen lama phoro tuklom atum chu khovelin an ngai thei hau silawa Gaza khopui hi Israel sipai nahal infantry brigade chuan an lo chil meka Hamas ral thuam chek le chanmun khona anti chesnual to a tunkara ringot Gaza khopuya mipui noi ruk singli te chuan mun himpanin Gaza khopui an chwa santoni in Israel sipai te chuan an soya Gaza khopui chung Sheikh Radisson Sabra le Tel Al Huk mun te chu Israel sipai te hian an thunun to asoi ani Hamas hote po sniper mangin an lo belet ve mek poka Israel sipai 77 Armor Battalion Commander Major Sahar Nathaniel Buzak Lo kumsam thum pasari le 132 Battalion Staff
Sergeant Salachu Shimon Pelamesh kumsumni pakhate chu Hamas sniper ten anlo kapluma Major Buzaklo hi an armor vehicle chu Hamas hoten rocketin an kapa aliam tor lavin athini nan soya Israel sipai te po Hamas sipai ral matonga omte chu an kaplum nual poka Israel sipai te chuan Hamas hote hian loma chon satlia ringot lovin fingrem shi takin anlo changin an be china mipui kara khopuya indona ani wangin mipui tor tir lo zonga be achet la ka ngai wangin antum angin gaza khopui hi an phindar theimai bek lawani ome Hamas hote hi an chi aitan viau to ti ani US President Trump nena ni somruk chunga inka hai siama an miruk bo chwa an du ti rotna an thlen chu katari palai te kuta ommekin an soi Israel Judah te hian an kumthar New Year Rosh Hashanah chu September ni somni pathum ni somni panga khan an lom zo chawa hetiang hlim taka an kumthar man lain ven himna po uluk taka kalpui ni in Israel Defense Force Central Command how to Major General Avi Blut chuan khoi muna po sipai te hian in ring tur sha tirin ven himna sang bernen Israel ram chu IDF sipai ten an veng ti asoya khoi muna ma buaina le har satna athlen thu sha ta nilo ati heti lai hian Yemen drama Hothias helte chuan Israel ram chu drone le missile manga run sai le in eilat muna Israeli mi pali in hliaman tuarani Spain le Italy ten indolong Gazabula antir Spain ram chuan Palestinian independence sapom pui nuwa Israel hena ral thuam shala khapzuya Gaza Strip a Palestinian chomdol na pek tum sumut long kalmek chu drone manga be ani wangin le Spanish mi antel ve wangin kan mi le sa te ven him chu kan ti to reng ani ti in Gaza panna flotilla longveng him turin anin dolong antir ti le Israel ram po an sha tir to ti an soya Italy Defense Minister Guido Groscato po in sumut flotilla longveng him turin Italian Navy long antir ti asoibok French President Emmanuel Macron chuan US President Trump nena Gaza in daw na tire thwai turin na phota Nobel Peace Prize chu Gaza buaina tire ti to pani lo chuan don thai ani lawang ati Spanish Prime Minister Pedro Sanchez po in Israel chu Gaza in daw na ti top thwaya mipui ei tur nei lo pek tum sumut flotilla long chu Chataka Gaza Thlentira Lodang Kirlo Turin Israel Photbok Morocco President Aziz Akhanouch Hian UN General Assembly Gaza Buaina ti top thoi Turin adu ti soyin Israel dem le a Indonesia President po in Gaza Strip UN Peacekeeping Force da ani don chuan sipai tho an shelo ti asoi President Trump rawtna po in somni pakhate hi chiangkwang taka puansar alani lawa wangin Gaza Strip Peacekeeping Force da ani don le don lo ala chiang lawani Trump alung oi thengang lo tunkar tholenia 80 UN General Assembly New York thusoi tura President Trump le anupui Melania te kal chu main hall an lut chautur ra bi vir kal thei escalator an kaldonin atop chuta ke in an kala anupui chu athulo chawni in asoya chumi nuwa athusoi lain UN palai ten chong chiruka an mani chonga an lo sha thei tura chong le linna teleprompter chu achhezui boka hethil thleng hi White House lam chuan President Trump pathu soi tur ti balha tumna a ngayin ati tu le mo phurtu te chu US Secret Service agent ten an chui meka sha chuan ni chuan shem an ni turani ati a ama Donald Trump ngei poin hemi chung changa thil pahni hi seitok takin truth social platform aron ziaka kathu soi tur ti balha tumna voi ni na hi US Secret Service ten an chuyang hetianga thil ti tu te hi zakle ro se ati UN thupuang tu Stephania Dorarik ero chuan hethil hi ti lui nilavin ti swalpal ani theya President Donald Trump videographer chu White House lam chanani a UN mo phurna ni lo ati a kan khovel man mek hi avalo boite noi em vele chuti chuan ngai ven ro u engnia nge in lalpa chu alo kaldon in silo ani le hun chu in silawa mathai bung somni pali cha somli pahnia changa cha somli pali